aho kugira ngo yibuke yishime nk'abandi bakababara. Umukecuru wawe rero ngiye ikintu byaje kumbabaza n'ukuntu yapfuye ameze ati asa nk'urwaye gapfura. Yapfukaga umusatsi gapfura ituma abantu bapfuka. Zigomba kuba ari imbaraga zatu niba atari uburoro. Yishwe n'indwara mbi kabisa. Umuntu wapfuye apfuka ntabwo ari gapfura gusa, harimo n'ikindi kintu ukuntu utamenye. Gakobwa kagiye ku ruhande Manihina araza arakegera. Yewe numvise ko wasengaga za gutekereza abantu b'abasenzi buri iryo jambo iyo ryanditse ukarisoma neza usoma ukundi kuntu umusenzi nuko. Ariko jewe naje gusanga ko uri umusenzi warakomeye ku muheto, urasenga rwose ubu umusenzi bakira akavura karaguye. Yirukanka nakagakobwa gatangira gufatoramo cyera uko bajyaga birukanka bose abaryaga buri wese yagiye kugama. Ariko Manihini yagera yajyanye na ba mukobwa murokore ikigori gikiba umuceri, ikimukuye umuceri cyafasha hasi hejuru cyarasita. Ako Manihini cyakubwiye uzakanye uko mbona yego. Aha mukavura buri imvura ni ikintu kibisha abantu bagiye kuga muziko abantu bashobora kujya kugama bakugama. Zimbabwe imvura yakukubise kuva kare ntabwo yangubise yanyagiye. Kandi abanyacyaro rero ikikwica buriya ntibaborosa. Yera aho bantu ruruti niba ari kunzu agatangira guhanagura amenyo ngo araborosa. You volunteered. You made a pact that Kobwa katangiye kumuganira buri uko kaganira ibya kera Manihina agahita abona urukundo rw'umukobwa yamukundaga kera bakira abana. September